Ebi Toyota bugambira owabeire ari omugyenyi mukuru aha mukoro gw'okukuza ekiro ky'eminyeeto ekibaire kiri omu gomborora y'Engari omu Rukazo. Toyota ayongere yasiima omunyeshengyero Dan Kimosho ahabw'okukunda NRM n'okukorera abanyakazo. Omunyeshengyero wa Kazo Dan Kimosho nawe asiimire gavumenti n'aba PLU okuteekateeka aha Rukazo bakabihereza eby'amagara nk'amarwariro, enguuto n'ebindi nyamwingi. Ekyamweru mwashitamu obwire buraingwa ebikozirwe babigamba twagiire omu bwebembezi washanga amagomborora gamwe agahare gatakutunga nk'agahiire ogakutunga ekyomukureebera tutagahereza emyaka ebiri omu paramenti Engari nimwe mukukiza y'abantu omu Rukazo mugaba mutaine irwariro ryahereza sente yakashatu omu myaka ebiri eri n'irwariro gakyangando n'eki n'irwariro. Nienda kusiima General Kaguta Museveni owatutambiire abakazi bwareeba aha gavumenti ezarigireho zikazikakagiraga abakazi nk'aba ngo bayemerere omu bantu ngo baizire kureeta meseji ya purezidenti. Ekyo kikakorwa General Kaguta Museveni nayebare munonga kandi akagumeho ebiro byona. Omukoro ogu gwetabirwemu abandi bebembezi abarimu Honorable More Kamukama hamwe na Honorable Stephen Kangwagye. So mtuleteni tutukue mtubantu katela munga omwami wajira chairman kuno yakatandikayo ekibiina kya okugaba embuzi omu youth leaders sampo tukagitandikira Burunga baburunga munwa abanyaburunga muliho abo bakatumwa kale embuzi zabo bazine batandikire kugabiraho youth bagenzi babo. Aba bihendeire barundaine miliyoni 20 enti 2 n'ebindi bintu kutandikaho saako y'eminyeeto kandi omugyenyi mukuru abahaire miliyoni 10 ez'oburo. Gasha kwa Job Kato abwa Sky TV ag'Enshonga omu Rukazo.